na bonon thusim ngai ding in kain lim kidave heading a poimo le thuman lo ta ho akisei tinga a hi zong le atam zo hin ingai nom be se ji povin hi je chun tuni hin crime story khat an sei kinoitin 2024 November 23 ni achon kumsom la sagi ata bep melena saliva kitinu hi nidan tam ta sung hi koiman a hodo theita povin hi hichi hi ama chunga thil su dinga chulom lo ta hin aji chu ama hi ina uma afamu vetu dingle in nga dinga hi anu le apain ada hla hon hin a hin hichinia chun anu le pa chu khola munchuma po do hon hin hiti chun ina achanu hon chu ho pi ding ati honin hi zong le a ho do thei hon ta puin hi anu le pa chu alungim wal hon phanin achanu hon dong ma pa chu aga ho pi honin aji chu hichi achanu hon dong ma pa kumsom lagit be ma ta Vladimir Betnik te pa jong chu a kho kom cha wa khochum khana hi cheng wa hin hiti chun achanu hon chu a ho do thei hon lo ja chu ina buina khat to hi atu hi ding ham tia aga ve hla dingin aga ho pi honin hi Vladimir chun phone call aga bol ma sain hi jong le ama kul kisan jong chu Melina chun apik ta puin hi ji chun ainuwa chu ngachi pheya ka ve ding ati tai ne hi hiti chun akisa chai chain achi phein in agal huna chun hu anajing go man tain in chung chu athip cha jengin light ho jong akiwa apuin chuti chun kot chu akiwin in maya chun anga in hi jong le in chunga konin don bun na ima ahong ki nei ta puin hi hichi hi amani ki ka adinga chu thil hi theilo ding ta khar hin aji chu akingai lai hon hi a chuta le amani ki ka chu kina akibauna kilung no mona ima cha jong di lo hi je chu chutia Melina in adong mapa mo se adon da jing ding chu thil hi theilo hi a hi le hi phat chun Vladimir jong chun Melina gina bedroom lang window kom lang achun aganai pein agave in hi le a bedroom chunga jong chun ana di puin chu phat chun a farm lang wa chu na lai hi ding ham ti in akin thei penin a farm lam chu azun pein a hi le wo cha awa naw in kom lama chun husa khat hi a hin zatai na hi chuti chun Vladimir chun a phone lai chu akidenin aganai luna a hi le a gate chu hon sain an aumin wo cha ho jong chu akula kun anapot do gam tawen chuti chun aga anai pheijep kina a hi le Melina ta sa tu laya akizam chu a hin mutain akom avel le ama pumpumin thisan ama dim jingin amai ho jong chu alim amel ki hedo omo zenin anki ma voin hi chia chun Vladimir chu akin wal jengin akithing den jengin amina amu thil su chu ata mong hinam ti hi ata san thei poin hi jong le kin ta in adel lunin aga phong doi ne hi atila bula chun Melina chung thil su chu ama le ma ki sukha accident mel sita khat danin akilangin hi jong le ata in wang asung lamahin achunga thil si mel seta khat mi khuna kon su do zo a hi a hi le hi chi Melina hi afam sungwa chu itia chutia chu kisukha ham a hi lo le koi khut nunga kona chutia chu tu sit mel seta atu jing ham ti hi aban bana a hin sei diu hi Melina Saliva hi 2007 kuma chu anaping a hi in Siberia gama Krasnoyarsk Krai kitina gam thingthlang kho khana hi hung seilin a hi hichi amawa chen na kho hi hopi sung ho bang lo ta imazo si ngan ta achi na mun hin hi jong le ami ho zo si chu akhe tu chun ami atam zo chun ama gam anei chiu na hi Melina pahin local farm neu khat jong hi abola hi cha chu a kho ule agam kai wa kai thang ho asap lai ji a hi chuti chun Melina jong chu anewa kona hi chi apa hin khumandan lifestyle chun a hin hup tha to pe hin chutia chu anu le apa na to na ho chu ama nup na ta a hin ki thopi to pe ji hi chuti chun ahong le to che a hi le hi chi in na to le farm na to ho chu ama ading in jong angai na mong dan khanin ahong do kit tai na hi Melina chu tines ahong thlin to wa chun hitia in sunga amo pu na chu ahong khanglin deuin anu le pa in jong sin thei ta le ta san ta in anei honin hi je chun abui kum hona achi do ding kum hon jong le afamu vetup dingin ada laji honin angan si ji honin hi Melina hin au pasal jong anei hinain a hin la ama chu a kho to kinaya khuchum khana hi cheng hetain hi je chun in sunga mo pu na za chum atam zo chu ama khonin ahong thatai ne hi thimjil namunin Melina chu normal student mai a hin mi ham be se jong hello chondan thim ta a class uwa asang pen a hi lo wangin school sunga boina ima jong sim khalowa hi
hiji chun jil kung hon jong ama chu alung khampi khapowin a khosung wa mi hon jong Melina chu asei phle jengun ama zalin a in sung jong min aza bolun hi hiti chun a in sung chu ki pa ta in a cheng khomun millionaire lom hi jong lew ama ho ading bemin anei zo ma maun hi Melina hi country girl mong jong hin khopi sung ho sanga thingthlang hin khuman ding adei zo a hi chutia chu Melina hi a khokom wa khochum mi ho khat Vladimir Betni kitipa to hin hung ki hetu hona phat sot lo cha anaki ngai hon na lai a hin amani ki ka kilung sen chu innocent relationship mong abang komle kawa le homji hona mun gamla ta jong hello mun kilom lo ho azong gachi hidi hon lo a hi chuti chun hi chi thingthlang khosung neu cha chun lungdang gel lowin ki pa ta in ana chengon a hi a hi le 2024 November 23 ni achun Melina nu le pa hi jingpi mata in Krasnoyarsk kiti khopi lama saju dingin ana chi do hon tain hi chi chu amani dinga abol ngai jing hon a farm wa kona sa ho chu kai thanga aga ju jingji hon ni dang ho azong chu chi le ji hona hi a hin la hi chi cyberia gam lam ho khu khat ai lo le taung khat ki ka ho jong chu ki gamla ta hi in chi ji a cha ma ho khwa kona khopi kinai pena gachi na mai dinga jong chu lampi saw ta azo jiu abang le ni khat sung lam lu na jong ana zo jiu a hi chutia chu hi chi mun ho chu a hin zo do ting wa hi le kile pai ding ki ti ho jong chu bailam cha he kit puin hi ji chun Melina anu le pa kai thanga thil zu dinga achi do hona chu Melina chu achang se monga anada hla hona hi chuti chun afam wa na to ding imama apoi mo zo se chu Melina khonin ahung kingam tain gan cha hole om naw ani ediu imazo se chu aman aboi pi a athupi angai ta na hi jong le Melina in hi chi ho zo se chu masanga jong ana bol jing sa hin imazo se chu ETT bowling ham EPP chu ngai cha ham ti ho a he so ke sa hi hiti chun ni thlumin anu le pa to a ki ho mat jengun athil ball ana to do ho chu nyau cha aga update pi ji in ato do ho chu aga sei pi ji na hi chuti chun thil kidang ni khol kidang chom jong he point ni danga a bol ngai a farm wa ana to ngai ho ato tho a hi a hin la hi chia a danger na ta khat cha hi le Melina chunga hi thil si khat to alhun kha a hi le ama chu apan pi ding le aga hedo wa ding koima omlo a hi tan akom anai vela chu koima dang jong chutia gawa le ki lo a hi le hiti chun nilha lam ahong hitai na hi le Melina akona chun anu le pan message ima amhon tapuin achanu honin athil bol ima ho ahin het sa ji hon banga ahin het sa zom hon talo jin alung hon ahin kicha na lunggel khat hi ahin nei hon tai na hi anu chun nidan ka sung izan ham hi achanu ho do ding angai tu jingin hi jong le a ho do thei tapuin a hi le thilum dan chu di thei asa tapuin aji chu achanu akola ala alona ngai lo chule Melina in anu kul adon lo na khalo a hi le alang khanin Melina chu abui jong hin te tia hi gel thei a hi in a hi lo jong le phone call ho cha za lo khat to a hi dem ti ho jong hi gel thei hi na in hi jong le phat so ta avel vela kul lalowa message ho jong a reply ta lo pha na chun amuna chu thil si khat to hi hlung hin te ti chu anu le pa ding in jong gel lo thei lo hi ta na hi anu chu alungim wal phanin Melina dong ma pa Vladimir chu akolin ainu wa cha chi a achanu chu iti ham agawe thla ding tia hi ana sola hi chutia chu Vladimir jong aga chi a ai le abula isei bangwa chu Melina chu afam wa thisan nai san puma khohelawa ana aga tu do kha hi hiti chun Vladimir chu amuna kona chun athai do kinin lampi lama chun apengin mi ho chun ahung ki tho pi divin aga kowin a hi le mi ho jong chu ahung do sawun ipi thu ham ipi thil su ham ahung ve thaun a hi chuti chun mi ho chun Vladimir chu farm lama chun azuyun a hi le asung lama thil su amit tawa agamu do chun thilum dan ho chu ahin het thim sa tawen a hi hiti chun emergency service ho akolun hi jong le hi chi thingthlang kholama chu panpi ingai chan ho jong dei banga ki muzo lo kit ma hi zein bol theidang ima anei povin ami eko ho chu anga uti lo abol thei om puin a hi le Melina wang chu anathi pai hi tain hi jong le police ho le paramedic ho chun ahung hlun lam wa chun athi a hi tai ti official ta in aphong do beb ki du na hi
hiti chun anu apa zong chu aga he chaon ale ko pai ngal kinun hi zong le amani wang chu in muna kona mun gamla ta hon hinalai a hin ina thil si bui ta khat asu tai tia thu hung ki pi chu athu ha san hon ding dan chu ga het jing the a hi le hi thil su chu ahung ki thangin a khopum piun a hin hetawin melina te in lamachan ahung ki khomun thilum dan ho chu ipiti mong ham ti ho het do ding agun itia hi chi khosunga chu hitabang thilmel si chu su jeng the ham ti alung dong thei le jeng on hi abula chun melina chung thil su chu accident mel sita kha ji heading in ata sanon hi je chun khulna nei mi ho chun farm sung lam ho chu aboi pion amun amul le gan cha ho cha ve chilun hi ama ho ta sandanin vo cha farm sunga chu avo cha alin ahang je mo chun melina chu ahin bulu wa chia kona chu melina hi kisu kha ahilo le alu ho jong chu akita kha chutia chu alu pha na chu vo chadang dang ho jong chun ahin bulu hin te ti in aseon ahin la hi chi ata san naw le a theory hi adi theilo na khat aum kinin hi aji chu afam wa bong chal hang ta ho ke koina gen ho jong chu aki hong san aum kinin hi je chun hi chi bong chal hang ta ho khat tau chu hung do a melina hi abulu hin te ti in jong ata san kinin hi ai pipian chu hi jong le amho gel danin a ko pen cha hi le melina hi afam sung wa chu agan cha ho hin a hin bulu wa kisukha a thi hiding a hi ti in ata sanon athil dan chu ga amo vet ding in wang amho gin cha dan chu hite ding in akilang kinin hi melina ta sa chung ho chun akipe na hanung ho jong tampi awmin amai chu ha ta akisu kha nanung mahalin ta jong awmin akhut jung ho jong chu abong awm kinin hi ahin la khulna nei mi ho forensic team ho akona test result ho ahin pu do phanon melina chu ipipen tha hamti chu ahung ke chi ta nahi melina chu alu akisu kha ji a thi jong a he point ama chu athisan a halun wal ji a akeng khatlama athisan lun nagui pipen khan hi ape kha nawa kona chu athisan chu asutang ding lo hi la hi alun lun jing phana chu athi alung ka nga thi lo a hitai ati wen hi ahile forensic team ho akona asai danun jong melina cho accident ja thi ahi ti chu ahi kinin afam sungwa agan chawa ho chun melina cho asu kha wa che akona cho thina atu ahi ti chu abula cho athula anawa hi alangkhana saidinga chu hitia gancha tam ta za chum ki wa na mun huwa cho hitabang thil asu theiding ki ti chu ta sanlel lo khat ahi kinin tu sit atu ahi ta wangin athil tu chu het thiam thei hi thawa hi ahin la chutia gan chahon asu kha akona thina atu hi ati jing na pau chu adi thelo na khat azaw kinin aji chu forensic team hon melina thilung ta sa chu examine abol tha kirwa konin akisu kha nanung hole fama agamu do dan ho chu akitu thei asakit tapo wen hi kholna nei mi ho saidanin melina alu akisu kha na chu gan chaho su kha nanung hilowa ipiham thil khana hi ki het pia chizawa chu sexual assault jong ki bol he ti in asai kinu nahi ahi le cha kona chun melena chung thu chu accident mai ahi tia ango nawa konin criminal case in ahung che lut ki tain chutia accident ja thi ahi lawa ahi le melena thi nahi koiham khat khot nong hi ding ahi ti cha ki chi tai nahi he chizawa khulna anei ben kit nawa kona chun police hon akhe ho pi masat pen no mo cha hi le melena athi namuna gamudo pa melena doma pa chahin ama chu thudo nei ding in apui tawen hi hichi police hon jong azui lo wa poimo alo theilo jong a hin aji chu hichi thil su nia chu melena to aneke ho mat nu kha pen jong chu adoma pa hiya fama gachia melena thilong gamudo jong adoma pa ma he kit hi hichi chun hichi ho jo se chun ama chu a hen ta nga khulna nei mi ho chun ama cha thil zo sia ahin nambe god danwa kho hong do kha hi ahin la hi cha jong hin Vladimirin atila bula asai ho bangin ki khial lo helin asai kinin melena nu in ahin kol masang sia cho ina ka hi ti in apang cha khe jeng na lain hi chutia melena nu in asol na a achia athil tu dan hole athil mu ho zo si asai su phanin ama cho agin mo nawa konin alha kangon lampi dang khana kon wedding angai to kitawen hi ahile chi zo chun melena te fama ga chi jing hole sa ima ga cho jing ho chungin agin mo naw chu ahin koi kit tawen chutale hi chi kho niaw cha sunga chu mihim jong tampi ta ahi kit point hi ji chun aban banin ahin khul le lew na hile
Igor Zhikov kitipa min hi ginmo theila khanin ahung ging do tai na hi aji chu ama chu Melina te in to kinaya chenga Melina te farma chu na tong a hin a farmu chu asunga pu abona a het so ke a hi a hil abula chun hi chipa chu khutita ginmo thein zong a hepowin a hin la chizo nong chun Melina te farma na tong mama Vitali Yazin kitinu chun police ho komen asen hichi Melina chunga thilsoni aphat la avel ho chun Igor chu amai aki khut ko nanung umpumin ina hong kile e ti in asen hi amai ki khut ko nanung ho chu atha hin ipija aki su kha ham ti jong asei puin chan ho jong chu ipiham ki chat na khat anei dan khun akilangin masanga chan ho to aki khile e ati in asen hi hichi thu chun Igor chu Melina that hi ti approve jing lo wangin ama chunga chu khulna phata a nei theina ding chan tha a hin pitawin Melina ki su kha na phat la chu ama jong farm lama chu ga a hi zin agin mo lo thelo ahung hitai ne hi Igor hin masanga jong chu su hil ananei sa hin hichi thil so na masang kumizat hamla a chu zu a khama akina naw lama hi asu pipa anatha kha hi chiji a chu ama hi zela kum nga sung tabang hi ana sa hin 2007 kuma chu hung kilha do panbo a hi chizo chun athil bol aphat lo na chu angadi nai point gu cha la cha ti ho jong azom jingin thil neu neu ho a bol se jingin hi jong le chuti ta in head do khamin anaki sakit pon hi Igor chu alhang sung wa jong milung tong khat hi tia hi ki he hin azudon le zu akham jing jong chun ama hin kho I chanham asu sit pha kina hi Igor hi enjoy seo Vitali to chun phat so ta hung ke ngai hon a hi tain chutia chu ani ni hona chu Melina te family farma chu na to hona hi Vitali jong hi masanga chu thilsi za chomchum anabol do jing a hinain hi jong le tu chung thil so hin wang ama hi ima asi bol do in aki hepoin aki ging mo pu na hi Igor wang chu aju kham jing to na to namuna jong a kham puma ga chi ji ti ho ato ding a bol dinga ki pe ho jong a hi na ding bang ta bol do lo chutia chu buina neu neu hi anasim do jing a hi jong le Melina pa chun angai lu in hi chi chun afa ma chun na to sa in sim phat te ding anago in hi jong le alung gel bangin anasu do zo pu ne hi Igor wang chun min angai lu na chu het pha in jong anei puin aphat na dinga aki pho akil na ho chu kinoi si na in akila akinin midang ho masanga kisuzuma kison niam danin akila akinin hi ji chun Melina pa chunga chun anagu lunghan ke ta in iti le kasul hathei diwem ti in agu cha in anaki gel gel ta ne hi ai le hechita bang mi ho chu adi ta chu asu su su dinga hi apai do jeng the hinain hi jong le Melina pain asol do jeng lo na aji khat aum kinin hechi chu ipiham ati le ana to na ko na haisa hen lang sol do hen lang hele ami hi na mo monga chu kitom la a thil si na sajo che hi ahung bol do ki thei chu jong le aloi nu Vitali chunga jong chu si na thlong thei a hi lo le ama in chunga jong si na izan ham a hin hlut thei hi ti chu a het a hi ja chu Igor je a aloi nu Vitali again thei di jong chu a dei ki lo a hi ji chun afam over chun akoin na to sa in akisim phat na ding chance tampi apin hinla adin mun chu phatlam him him amado di puin chutia chu athi chana ding danin akilang tai ne hi ahile November 27 ni Melina athisa a akimu do na hichinia kona nili zonung chun police hoin Igor chu a in munin agachion Melina thina thu a mona akichanjin agaman tawe ne hi hiya chun Igor jong ada point tomjong akitam point hiti chun police honung chu azui zel zel ne hi chuti chun Igor chu police station in thu do anei pan ngalon ahile aman jong Melina pale amani ki ka kino mona thu ho jong chu ahin sei do tan hija chu ipiham khat bol do ding ti chu alunggela he ahin nei kha hi ahin la hi chu Melina pa kom direct a zone lawa apa adinga asa lut pen ho afam le agan cha ho aji acha te chung ho chu chu ding chichun Melina pa chu ha ta alung thim asu na ding ti chu ama plan a hi ahile Melina te in lama dinga achi achon Igor chu ha ta a kham sa he tain chemcha le mi jep na thei thing bong khat jong a ki chei ne hi hitia chu Melina te fa ma cha chi lu na agan cha ho chu atam thei pe na tha ding thla do ding su mang ding anagu na hi
police hon Igor chu thudo anei wa gi to go ma thudi chu ipiham ti asai do na te te dinga hi ahin bol phanun abula chun hi chi thil su ho chu a het man lo ka a bol do kha dan khun asai kinin ama sai danin a farm sunga chu alu na chun melina chun a hin mu in hi ji chun a kham dingin ka kom lamin ahong thlain a hi le hi chi ka la a chu hitia chu aka hon chu thil si anasu kha a hi in thingbong a choya chu melina chu aje ma a hi le tola chu khohelawa thua cha kuna chu ada hla ai tai atin a hi hi chu Igorin police ho koma thilum dan a sei chu a hin hinla athil sei chule thil so dan anunga ki mudo ho chu akitu thei pu na hi achi chu melina din mun chu event ha hi le ga het man lo ka khut thla so je a thil so dingin akilom him him puin melina chu accident mai je a thiden heading in akilom thei pu na hi Igor chu melina te fa ma achi masanga jong chu phate cha ki gel tha a lunghang sa sa achia su se ding imazau si agun tu sa hetai ti chu akichin farm munna melina in ahin mudo phana chu a target jo cha hin khela melina chunga chu ana chu kha hiding a hi melina jong chu anazam da ogunan tin hi jong le ama dinga chu numei thalhom a hi cha chu alampi jo si ki kha cha hitadinga a hi chikeu se chu hilowa ata sa chunga maha ho akona he do thei kha cha hi le melina hin Igor chu amo oven hilowa azo chana hi atina akidel pi te ding a hin hi ja chu ata sa chung hole amai la aw azong chu mel se ta ta maha dim se na hi chu te cha akidel del na lam hona chu bong chal ho ki hen na le gan cha dang dang ho ki hen na akot pi ho zo si jong chu asu hong kha hona gan cha ho zo si jong chu hong pot do ga mo hiding ham a hi lo le Igor chun abona cha thla do hiding ham ti a hi melina chunu mei hi zen pasal to te dinga cho atha a ha zo poin hi ji chun Igor chun athing bong choya chun avel velin ana je min khohelawin alu hla ka sin ana je min hi chutia khohelawa aum phat chun ata sa chu kichep nan anei kinin ata sangai cha su bulit nan amangin apa chunga lunghan athang tom ki sa na ho zo se chu khohelo achanu chungin ana chu sa alo tai na hi Igor chun hi cho zo se chu abol lo danin akilep nain khohelawa avo hlu zowa chu apan piding koima jong ko lawa hi ahinda hla ai tai ti in asen melina chu athi ham ahing ham jong kanung vet tapoin chizawa chu ipi bola I loading ham ka ki gel boy zo hi ati na hi Igor chun achunga thil hung hlung ding chu a het ma hin chule aum namun ho jong chu a het chil se na farm songa chu gan cha za chum ho chun athil bol sin ho chu evidence imazo si asu mang thei ding a hiti a het ja chu gan cha ho ki koina kul sung ho chu anada hla hi a hi le Igor chu amat ni wa kon ni phabep sot lawa hin mi thatnin ngona akinein charge akipan khomin a case chu gang tain a hin chi hla pi pai kinon ko na thu akitan na chun Igor chun athil se bol na nung agamu do dan ho zo se chu achum lam be a khel do kit ding ago kinin melina chu katha gut mong hai poin amuna chu het man lawa de lo ta thil si hungsu do khazo a hi ti in asen a hin la hichi apan na chu koiman athula poin evidence amu do ho melina ki su kha na nung chule achunga athil bol do chu tabang thil si bol dinga akigel hla na ho zo si chu chin ta in amu su ke ta na hi hiti chun Igor chu mo akichanin kumsom ni le thum sung kul tang dingin athu akitan pin asong kul lu na jong chu midang ho abang mai hilawa high security panel colony kiti hinalai hi ahin alangkana hitabang thil si hin bol do jeng mi khat melina pa in akisim phat na ding chan cha pi jenga asim phat go jeng lai jinga jong hitabanga ahin ngai lu ho chunga thil si mel seta abol do jeng hi ko nin go na pi hi alhom be si eti in jong mi tampi na sayo na hi tunia ding hi chan chu hin tin video hoi so le like share and bulletin video kena kemukit ding in na bonun stay safe and stay blessed.